Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Minisiteri y'ubuzima ya Kongo Kinshasa yatangaje ko hadutse icyorezo cya Ebola nyuma y'uko ibaruye abantu 15 bishwe nayo n'abandi 28 gukekwa mu duce twa Burape ndetse na Mweka mu ntara Kasai mu gihe afakira uburengerazuba bw'iki gihugu. Iyi minisiteri yatangaje ko wa mbere wayibonye wari umugore w'imyaka 34 wari utwite washyizwe mu bitaro ku itariki 20 z'ukwezi gushize kwa Kanama i Burape afite ibimenyetso by'umubiri ukabije kuva amaraso mu bice binyuranye no kuruka cyane. Uyu mugore yapfuye tariki 25 Kanama nyuma y'uko ingingo ze nyinshi zihagaze. Ubu hari abarwayi 6 bafite ibimenyetso nk'ibyo barimo gukurikiranwa. Abashinzwe ubuzima bavuze ko ubwoko bw'iyi virusi bwabonetse ari ubwahawe izina rya Zaire itaboneka kenshi ariko yica cyane. Muri 15 bamaze gupfa 4 bari abakozi bo kwa muganga bari mu buforomokazi n'umutekinisiye wa laboratoire. Minisiteri y'ubuzima ya Kongo yavuze ko iki cyorezo kibonetse muri iki gihugu ku nshuro 16. Ubwa mbere cyabonetse hari mu 1976. Ishami ry'Loni ryita ku buzima ku isi OMS ryavuze ko itsinda ryo gutabara byihuse mu gihugu hamwe na OMS bohereje abakozi n'ibikoresho muri kariya karere gufasha kuvura, gukurikirana no kurinda ko icyorezo cyakwirakwira. Dr Mohamed Janabi umukuru w'OMS mu karere yavuze ati turimo gukorana umuhate kandi vuba kugira ngo duhagarike ikwirakwira ry'iyi virusi. Janabi yavuze ko barimo gukorera kandi kunaribonye Kongo ifite mu guhangana n'ibyorezo bya virusi kugira ngo bayihagarike vuba bishoboka. Kongo Kinshasa ifite ububiko bunini bw'imiti ifasha kwita ku barwayi iyi virusi ndetse na dozi 2 z'urukingo rwa Ervebo Ebola rukora mu kurinda ubwoko bw'iyi virusi bwabonetse. Izo nkingo byiteze ko zivanwa Kinshasa zikajyanwa muri Kasai gukingira abakozi bari imbere mu guhangana n'iki cyorezo hamwe n'abantu bakoranyeho n'abarwayi indwara. Ubu Ebola irukaga kwibasira Kongo Kinshasa muri Mata 2022 ubwo yabonekaga mu ntara ya Equateur aho yishe abantu 6. Yabonetse hagati ya 18 na 20 niyo yishe abantu benshi bageze ku 2,000. Iyi virusi bikeye ko yaturutse mu ducurama hafi y'uruzi rwa Kongo. Abantu banduri bakoze ku matembabuzi bafite iyi virusi. Nyivuga kuri Kongo Kinshasa mbwire ko Twahirwa turatangaje ko harakajwe cyane n'icyemezo cya leta ya Kongo Kinshasa cyo gukuraho kwigira ubuntu ku banyeshuri biga mu mashuri mu duce igenzura. Uyu mutwe yemeje ko Kinshasa yafashe kira cyemezo mu itangazo yasohoye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9. Umunyabanga wa Twahirwa Benjamin Mbonimpa yibukije ko icyemezo gikurikira ibindi bihonyora abaturage leta ya Kongo yagiye ifata birimo kubuza abaturage kwikuza amafaranga y'ubuciye mu gufunga banki zere mu duce igenzura, guhagarika urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu ndetse no gukupira abaturage amazi n'amashanyarazi. Yavuze ko kiriya cyemezo kandi gikurikira icyo Kinshasa yafashe cyo guhagarika imishahara n'uduhimbazamusyi ku bakozi ba leta mu mezi make ashize. Twahirwa yagaragaje ko uburezi n'uburenganzira butagarirwaho kandi bw'ingenzi ku gihugu, ishimangira ko igomba gukora ibishoboka byose ikaburinda. Yakomeje igira iti Twahirwa iributsa inashimangira ko kwigira ubuntu atari impano cyangwa se ikigongo gitangwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ni uburenganzira butangwa n'itegeko nshinga butegwa n'ingingo 13 y'itegeko nshinga rya Kongo isaba leta gutanga uburezi bw'ibanze ku buntu. Uyu mutwe kandi bagaragaje ko gahunda yo kwigisha ku buntu yashyigikiwe na banki y'isi maze igiharanira ko abanyeshuri bigira ubuntu by'umwihariko abana b'abakobwa bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Wavuze ko igitangaje ari uko mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi hatandukanye ibyitwa kwigira ubuntu byahindutse siroga ya politike ikoreshwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu rwego rwo kwica mu mutwe abaturage no guhenda ubwenge babutera inkunga. Muri 2020 banki y'isi yahaga leta ya Kongo $800 z'amadolari yo gufasha abanyeshuri kwiga ku buntu. Gusa Twahirwa yavuze ko amafaranga y'urubuga kongerwa akagirwa $950. Ni amafaranga agenewe intara zose 26 za Kongo Kinshasa. Gusa uyu mutwe wavuze ko intara 2 zo mu burasirazuba bw'icyo gihugu zavana umuzigo mu kuyahabwa mu buryo butemewe kandi bw'akarengane. Ku bwa Twahirwa ko leta ya Kongo yahagarikiye ikivuzo mba amafaranga igomba gufasha abanyeshuri kwigira ubuntu ntabwo bwishyuye ku nshinga gusa ahubwo bwanagambaniye ibyo bwiyemeje ku ruhando mpuzamahanga. Yunzemo iti ubugambanyi burerekana ubushake bwa politiki bwo guca intege burasirazuba bwa Kongo, kuniga iterambere ry'abaturage babwo no gusenya ubumwe bw'abanyagihugu. Twahirwa kandi yatanze impuruza y'uko ibyakozwe na Kinshasa byerekana ko ishuri muri Kongo ryahindutse umurongo muke w'urugamba ku butegetsi bwa Kinshasa. Yungamo ko ubwo igitero ku burezi binasobanuye ko ubwo butegetsi bwanakigabye ku hazaza h'igihugu. Yunzemo iti Twahirwa yamaganye yivuye imiki cyemezo kidakwiriye cy'ubunyamaswa kandi kirengeje n'indangagaciro za sosiyete igize icyaha kibasiye inyoko muntu. Ibi ni ukwica gukomeye uburenganzira bwa muntu by'umwihariko uburenganzira bw'umwana buteganywa n'itegeko nshinga rya Kongo n'amasezerano mpuzamahanga atandukanye arimo UNICEF yemejwe n'igihugu cyabo. Biteganyijwe ko icyemezo cya leta ya Kongo cyo gukuraho kwigira ubuntu ku banyeshuri mu Twahirwa igenzura kizagira ingaruka ku banyeshuri barenga 500 muri Kivu y'Amajyaruguru n'abantu barenga 15,000, mu gihe abanyeshuri muri Kivu y'Amajyepfo kigiraho ingaruka barenga 930 n'abantu barenga 21. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mapuro barandika. Barazwe ingabo za Uganda zatangaje ko abasirikare bazo babirishwe mu gikorwa cya gisirikare cy'ikwira muri Sezo bwa Kongo. Major Felix Kuragi umugize ingabo za Uganda yavuze ko amakuru yagiye acicikana mbere atariyo, ashimangira ko abasirikare baticiwe muri komanda Eringenti nkuko byari byatangajwe ubu byabereye handi muri ako gace. Ingabo za Uganda ziri gufatanya n'iza Kongo bikuru byo kurwanya imitwe y'inyeshyamba
nyeshyamba irimo ADF imaze imyaka myinshi ikorera mu ishyamba rya Kivu. Urupfu rw'abasirikare rwongeye kugaragaza ubukana bw'iyi mirwano mu gihe abaturage bo mu duce twa Beni na Ituri bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano n'ubuzima bwabo. Ubutegetsi bwa Uganda bwijeje ko bukomeje guharanira kugarura ituze mu gace kugarijwe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse bukomeza guha icyubahiro abasirikare bahasiga ubuzima mu rwego rwo kurinda igihugu n'akarere muri rusange. Naho Nesi Masitwe na Matsiko umwe baharanira kuba depite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yafunzwe azira gukubita urushyi minisitiri w'intebe wa Uganda Robina Nabanja ubwo ari mu bikorwa bya politiki mu karere ka Kakumiro. Urukiko rwavuze ko mu kwezi kwa karindwi ubwo amatora yabaga uyu Twinamatsiko mu ruhame yakubise minisitiri w'intebe urushyi agaragaza ko temeranya n'ibyavuye mu matora. Amakuru avuga ko minisitiri w'intebe muri ako kavuyo katewe na Twinamatsiko yanakomeretse. Uyu rego yasabye urukiko ko yafungurwa hatanzwe ingwate ariko urukiko rurabyanga. Azafungwa kugeza tariki ya 10 ukwezi kwa 9 mu gihe byakomeza. Amatora mu ishyaka NRM muri ku butegetsi yaranzwe n'akavuyo ndetse bamwe bahamya ko umwuka wa mu matora y'iri shyaka ushyuha kurusha uwo mu matora asanzwe ku rwego rw'igihugu nk'aya perezida cyangwa se ab'inzego z'ibanze. Naho Maj. Gen. Retired Hussein yadabaye umusirikare wa mbere wamaze igihe kirekire mu ngabo za Uganda kurusha abandi yitabye Imana. Inkuru y'urupfu rwa Maj. Gen. yamenyekanye ku mugoroba ku wa kane yaguye mu bitaro bya Victoria Hospital i Kampala. Maj. Gen. Hussein yadawinjiye mu ngabo za Uganda ku butegetsi bwa Idi Amin. Yakoze inshingano zitandukanye mu gisirikare cya Uganda zirimo kuba umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Bombo kinabamo icyicaro gikuru cyacyo. Muri 2018 nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamushyize mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'imyaka 55 yari amaze mu gisirikare. Uyu musirikare yakozwe cyane kuba yaragereje guhuza ubutegetsi bwa Museveni na General Moses Ali. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye mu rundo abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Manitswe Minisitiri w'Uburezi Muri yateje agaciro igurana ry'abarimu ku bigo ryakozwe mu kwezi kwa 7 w'umwaka. Ibizo nka mitasiyo yasaba abarimu bose bagurana ibigo gusubiraho bigishaga mbere cyangwa se agahagarika imishahara yabo. Umutegetsi mu mpamvu yatanze yavuze ko uko kuguranira abarimu byakozwe mu manyanga bitakurikije amabwiriza asanzwe abigenga. Professor Francis Habyarimana yavuze ko aramutse yemeye bene izo mitasiyo kandi amashuri atangira mu minsi iri imbere byazana akavuyo mu burezi ndetse amashuri menshi yazatangira n'abarimu afite kandi kubikemura byazagorana. Ikinyamakuru SOS Mbere yavuze ko Minisitiri w'Uburezi yavuze ko naho byabaye ko hakorwa mitasiyo nta musimbura uhari, agaragaza ko byayikiye uburezi bubi atiga kutazabyohereza mu garuka zaba yisezereye mu kazi. Ibinyamakuru byo Burundi byavuze ko mitasiyo leta yemera ngo ari iz'abarimu bazisabye 2005 na 2010 batarazibona nabwo bakora metero 30 ku munsi bajya banava ku ishuri. Itangira ry'amashuri mu Burundi riteganyijwe tariki ya 15 uku kwezi turimo kwa 9. Ntaravi Burundi mubwire ko nyuma y'Ibujumbura humvikanye inkuru idasanzwe yo gutandukanya abagabo n'abagore ku mirongo mu gihe bategereje imodoka muri gare. Leta y'Uburundi yafashe icyemezo cyo kwisubira. Icyemezo cyari cyafashwe biturutse kwinuba ko abagore n'abakobwa bajya gutega bisi muri gare y'Ibujumbura bavuga ko bari ku mirongo abagabo cyangwa se abasore babegereza imibiri yabo cyangwa se bakabakura ku bibuno. Kubera ko kwinuba ku itariki ya 3 ubuyobozi bushinzwe gutwara abantu n'ibintu bwategetse ko abagabo bajya batonda imirongo kwabo n'abagore ukwabo kandi bakajya mu modoka zitandukanye mu rwego rwo guca ingeso. Umuyobozi ushinzwe gutwara abantu n'ibintu Bujumbura Mbazabugabo Fabrice ku itariki yavuze ati cyemezo cyari cyabaje kubera abagore bakomeje gutanga ikirego mu nzego z'umujyi wa Bujumbura bavuga ko hohoterwa batondanye n'abagabo cyangwa se n'abasore imirongo bagenda babakorakora ku bibuno abandi ngo bashyiraho ibitsina. Mbazabugabo yasobanuye ko yaganira n'abashinzwe umutekano bemeranya ko abagabo n'abagore bongera kujya batonda umurongo umwe ariko none bagahana intera kugira ngo birinde gukoranaho. Uyu mutegetsi yahaye abagabo n'abasore ubutumwa bugira buti uri umugabo cyangwa se umusore ukabona imbere yawe hari umugore cyangwa se umukobwa gerageza usiga umwanya ureke kumwegamiraho. Nyuma y'uko FC Ventura yamaganye icyemezo cya leta ya Kongo cyo gukura abana baho igenzura mu burezi bw'ibanze ku buntu, Minisitiri w'Uburezi muri Kongo Kinshasa yavuze ko kwambura abana uburenganzira bwo kwigira ubuntu mu bice bigenzurwa n'izo nyeshyamba byari intambwe isubira inyuma. Hari hashize iminsi mike Minisitiri w'Umutekano mu gihugu akaba na Minisitiri w'Intebe wungirije Jacques Shabani avuze ko mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba bidashoboka ko gahunda yo kwigira ubuntu ibaho. Yavuze ati turi mu itangira ry'amashuri ndagira ngo mvuge ko bibaje kuba abana bo mu bice bigenzurwa na FC Ventura batigira ubuntu. Ibyo bishobora kugira ingaruka ku burezi bw'igihugu. Umunsi hazaba hageze amahoro n'ubutegetsi bwa leta guverinoma izabyitaho. Ibi byavuzwe ku wa kabiri bituma FC Ventura isohora itangazo ryamagana icyo cyemezo. Yavuze ko gitandukanye n'ibivugwa mu itegeko nshinga ko umwana wese muri Kongo yiga uburezi bw'ibanze nta kiguzi asabwa. Amakuru ava ko mu bice bigenzurwa na FC Ventura ubuyobozi buhari bwagennye amafaranga y'ishuri kugira ngo amashuri abashe gukora. Mu kiganiro Minisitiri w'Uburezi Raissa Maru yatanze ku mugoroba wo kuwa kane ari kumwe na Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko leta izatanga ibisabwa byose kugira ngo abana bo mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba bigira ubuntu nk'abandi mu gihugu. Ati kwigira ubuntu ni nk'itegeko byanditse mu itegeko nshinga. Nagira ngo bishimangire ko tutasubira inyuma. Turemeza ko uburezi bw'ibanze ari ubuntu mu gihugu hose. Leta nk'uko yabigenzaga izakomeza guhemba abarimu, izakomeza gutanga amafaranga afasha amashuri gukora. Raissa Maru yavuze ko mu kwezi kwa Kanama yohereje abayobozi bayoboye intara inyandiko zibasaba kutagira amafaranga bashyiraho y'ishuri, agasaba ko byakozwe mu mafaranga atemewe n'itegeko. Patrick Muyaya avuga ko mu masezerano leta ya Kongo yagiranye na FC Ventura ubwo hatangazwaga imbaziramushinga y'amahoro yasinywe i Doha
kuko yagendeye ku itegeko nshinga yandikwa ngo ntabwo icyemezo cyo gushyiraho amafaranga y'ishuri agenzurwa FC23 cyemewe kuko nta n'ububasha FC23 bifitiye. FC23 ivuga ko leta ya Kongo igenerwa na UNESCO hagera kuri miliyoni 900 z'amadolari afasha uburezi bw'ibanze kugira ngo abanyeshuri bigire ubuntu, bityo kuba iyo gahunda yakurwa mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba byaba ari ivangura ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Hirya no hino muri Kongo hari abantu bagiye bagaragaza ko bafite amafaranga y'ibirane by'imishahara mu bice bigenzurwa na FC23, cyane ko leta yahagaritse banki muri utwo duce bikagorana guhemba abarimu. Mu mahanga mubwire ko President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umushinga wo guhindura izina rya minisiteri ngo muri icyo gihugu rikava kuri Department of Defense rikaba Department of War cyangwa se minisiteri y'intambara. Iri zina ry'iyi minisiteri yahoranye nyuma yo gushingwa mu 1989 riza guhinduka mu 1947 y'intambara ya kabiri y'isi. Minisitiri w'ingabo muri iki gihugu Peter Hedges yavuze ko minisiteri y'intambara nyuma y'uko Fox News yari imaze gutangaza ko ari umugambi wo guhindura izina ry'iyo minisiteri. Mu kwezi gushize Trump aherutse guca amarenga yo guhindura izina ati abantu bose bakunda uburyo twagize intsinzi mu mateka yacu mu gihe minisiteri y'ingabo yitwaga minisiteri y'intambara, gusa iri zina rizemezwa binyuze mu nteko ishinga amategeko. Trump yavuze ko adafite impungenge z'uko abasenateri bazatora bemeza iryo tegeko. Hanyuma minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel yakuye inzira ku murima perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yifuza gusura iki gihugu nyuma yo kuvuga ko Ubufaransa buzemera ubwigenge bwa Palestine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel Gideon Sar yabwiye mugenzi w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot ko perezida Emmanuel Macron adahawe ikaze muri Israel mu gihe bugikomeje umugambi wo guhungabanya Israel. Sar yavuze ko kwemeza Palestine nk'igihugu bihungabanya umutekano wa Israel, ndetse ko perezida Mahmoud Abbas atari umuntu wo kwizera mu biganiro. Mu minsi ishize ikiganiro cyanyuze ku itangazamakuru kandi cyo muri Israel havugiyemo ko minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu yateye utwatsi byo guha Macron amahirwe yo gukora uruzinduko muri Israel mbere y'uko inteko rusange Loni biteze ko Emmanuel Macron azemeza Palestine nka leta yigenga mu nama rusange Loni iteganyijwe muri kuno kwezi kwa cyenda.